ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Even if there is 99 of you who said no to uniform and only one said yes, we will still implement the uniform. Even 100% who said no, we will still implement the uniform. Kalau balik dan buat yang itu, ikut kena idan kau kan? It means they don't respect the student body kan ya kata nama bakom ni we are already adults, we have universal adult franchise. Mina dan correct to vote. Ladangi ni lah ban vote unong yalam ladi atau ngem dan satu hal ban vote. Ya kata ka decision ban kong ya karem ban kong jong ladi apa college. Kekinhun juga samla puli ke St. Anthony's College na ke fourth semester kelik ban buat jeng tho ju principal jeng college ba pin pau ke jeng persyak jeng ki ka ra jeng college ban pha phong uniform me baro ki samla puli ki ba puli hak ni ka college. Lasin ran lang ni ki samla puli de kinong yalam jeng North Eastern Hills University Students Union. Kila pin syah ba kadaw ba kim tre ban phong uniform ke namar ba kim sngu yo pisa ban thiet uniform ba la da ki thiet ru ka chu sep ei no namar ba ka por puli jeng ki ka sa satang shis nam tam. Kelayat hu bu principal ula jubab iki bu hab ban syong jingalang syua berki bor bahalor ban berkhat halor kani kakam. Kendo principal mentan ngila ya air to signature campaign jungi na tadi ki graphs ki bangila laid through service based on the financial condition of students and also a letter kashti ka bangila draft bangin request complete exemption for the fourth semesters but ya ki first semester sudah ngi ong ba kin dan dinensi namar ba kini ki first semester of education college kami yo ka information ba kin hapong uniform dia ka bangi request kalong ba ba yang ki fourth semesters complete exemption namar bagi dan stang sisnam apo college kalong wishfully ban by along to buy the uniforms for 5,800 not in consideration ba tang sisnam dia kumtahi tingila ya keren kumta tingi ong ba nadu la shim senam pada kila ban introduce uniform kila ban long strict from the next batch tang baki haban bu jing thok bra kan haye ki kena shwa bakin fill ka form jong college ki di bandan kan notice satu ban ong ba long ba ki barung hani college uniform is mandatory hata ka por ki kena ki barung hani college borok ken ya pong uniform lo te long kin de ki balong ki ba munjur ken pong uniform ki ba munjur ban pong ki la awat admission show dia tang kata hingila alit ban request dia ka jubab pejong principal kalong ba ya ka pamenta kani kamdi ka decision jong umar we kadi ka decision jong ki higher authorities jong kata di jong ki solutions te wang ba ya ka pamenta ngen nang haban unang haban chong meeting bat ki ban discuss ki jing e jong ikna bat ban ya thu iki ya ki ya ka ikaba jam tas ni te wang ba kumtahi un hab ya kren shubat ki te kawi ka jing kawai ka concern jong kum ki kena pada kalong ba ka college kan sedang sim tayo tingi la ikali principal ba hatu lada sibuk menta mangi ki bom yang munjur pong uniform lada la sim tayo ngi one class pisham action ini pada in le akumna tingi la pa ni ka guarantee ba ngimde kimde ban sim action yang ni kena ki balong against ikani uniform ki bom pong uniform ya kataru ka jubab jong kalong kum jo hi ba unang hab ya kan sub higher authorities tewat kala kataru ngila ya kum ka group kum ki kena umne ngila ya arrive at a decision and based on namar ba based on the decision jung kena kum to ngila ya rai ba ngin ya pong di kan uniform tat hadu bau ta ba ta meeting jung principal ba ti higher authorities te long dal adapt ta meeting tingin saya pet kami iu nak ta meeting jung ba ki higher authorities tang batat ata kapor ni shu ngila shu request principal bo num action ni kena ki pong uniform bat ba ngikum ka group te mentang idang ngidon duna nomor ba kibun ki belong out of station ki kena ban syabari eruk tang ba ya ka bahadian dala along kelas te kin khambun susu te ki bompong te kin bun ki bompong te tangkum tahi see regarding Igata actually it's the survey given by the college ma ya results will come by mereka decision kata ka balik last year ka survey ni syam baka syam ka college last year ban mi uniform kalau kum ni kan
Kidan hisham survey kim dai basham tang ini ki first semester. Mangi to ka point day first semester nang tang kidan skit third semester but ki fifth semester. Te ki fifth semester ila dik lami stang sistem. Ki bon na planjang ki fifth semester ki ai be hak to ka survey bisham ki ai be yes we agree to uniform. No boleh ila dik lami te kim perkat kan yangi hadian. So ko ban pengat yangi sidin ban pang uniform. Te kataru kalong kam dai bang syukran kumta namar ngala ada yok semua lah ki jong skor ki bang ye syongka itu ni semua be kran sini basham to survey kidan bang ba. Ya nangi fifth semester tingi buan mengi ai beji hasif ni uniform. Te kalau mtai ketuk ke survey bikisem ru kam nong fair. Nomor kitu kilami ila dia ni basadian penangingan. Na ka fourth semester te south pa tam kiba against ke uniform tambang ngimte pada ka full strength jong ka kena ni. College hapo Shillong tu kan. Hapo Shillong tu kan ni Hendra Yakwi College Sebab dia kata ngimtip bahai kata tu. Ia kata, nikeli ia kata apa punya kenduk yau pada jogi vice principal kata pada ina duk Disember ni kenduk yo. Nikeli u ka reason you sa bapi penmi kan uniform. Ka sebab jong kalong bikum ni kalong baik apa. There is a governing body that has decided to implement the uniform and it's not up to us that we can give you a reason. Nikeli what are the reasons that might make the higher authorities implement the uniform. Ya kata uang bimtip. Zubab persang ban kiar nak kata nikeli. Kariam kau baik kalau kau ni kan nomor ka hani apa college ni hidan ka dress code rumah decent dress code dia ada UI menu violate kata kai ka action bu principal blasem ni kita ki violate dia dress code laban kali no principal kita ka jengkli laban kali dikini selection ro kai ka action blasem nomor hadu mentang impar I bakin bagun cum action ni violate dress code ispen ni direct ke uniform dress code kalau ni kan tai ni ban thong ki balong jan ba balong ba revealing ai kiserang track pants misal di kata borok ni buat dia ki ong ru ban nampang di jaket next betul bak dan jing thoi ek tar ni la ya buat dari nanta pre penmi ka uniform Intian mah kata mereka semua sport yuba beauty lies in the eyes of the beholder and so is provocation. So kalau ngom takan kasong khmat jong kibere kan kipai kum namar baki ikan thai kane katar kadras ko target khamtam ikan thai lada ki phong maki ki phong long kim phong ban peni ki long ki phong na ban ta ka jing Smutunat jong la dia. Selong kolong kumta lada ni commission rang hi lada ngi pej dak khmat ka bom dai tak tak di kajing bakla jong ni. Lada ngi pej pada tak kam ni lira. ya ta ka sikli jong pi ong ka buram nang inai kai rumah bah kan pilang no hikai lada ka kan thai ka phong karyam ka bukni ke ma atu pi kum nai kai pi don hak seban pej ka khna umta da long no hikai pila kham suthu lada pi pej ya ki kan thai hak ta ka rukom te ke ai kan poi sai ngin poi ni khna ki badang hap po ka jing kai ka jong kiro kita ka jing kli kwa ban bu kita ru na fourth semester kita kata ru longtang naki kita kena ki badan hapo group kidan ki ba kamdan hapo group ru ki ba persa ke uniform ki ba 4 cit uniform dia survey na kalian zona na kalian college tik skuli ba ki question kring am dakam mawar ya tamba kawai na ki question tadi ba do you agree to the implementation of the uniform tibun na pring jongi dapon ngidang day first semester ngibun ba ang tu ka bangi kai Google form haptik yes no I know Ndai kini ki bala day ban mi no kan ki fifth semester ki Vietnam nga try maximum almost everyone na pling joki ki tik we kata yes kan kata kan kasmi kan uniform try wala kata ya kata rung ila penmi hapor bangi kran bat vice principal ndai uang vice principal penmi kata ka jing ong ba even if there is 99 of you who said no to uniform and only one said yes we will still implement the uniform even 100% who said no we will still implement the uniform kalong balik dan buat ngi ro ni kon kena idan ka hak kan. It means they don't respect the student body kan ya kata nama bakom ni we are already adults we have universal adult franchise ngidak dan correct to vote la dangi ngila ban vote yunong yalam ladi atau ngim dan sakah ban vote ya kata ka decision ban khong ya karam ban khong jong ladi apa college iba ni na kaliang ka niusu ya don lang hanika jaga komta hanika Sydney College dia ka jingan ga jongi hanika puar komta ngimde bingi persya yano reno ngim persya ek administration jong kanika Sydney College ndre ka jingwan ga jongi kalong ki khna hi ki fu ni ki panjing erap ni tengiwan namar bu khna ki ut ki yam sini te ana kaliang ka jongi ka niusu ngim la kendele tengiwan ban support ban bilang ke support dia kastaan ga jongi hani be ka dei be tek be tang lam ka jing dawa na be tengin don against ni liru dia kalong be namar be kena ki pensha ngi ki ong ba ka administration jong ka Sydney College ka la penmi ya ka uniform ha ka bayal via day ban nadu ka first semester hari 6 semester ta dia ka jongi be ki pensha ngi ki ong be kwa ban exam no ya ka food but ka 6 but anang taru kidon kini ki first semester ki badai ki evening
nang tabat morning nomor ba di kiwan college ni nomor ba di belar tan di kwa rupan yaki exam no nomor ba kala kam kya kan ka uniform dia kata ba Kyrgyzstan ka jungi tengim don even persya ini ru te ka kajungan ka jungi ni kalau betang mun support kena nomor ba ki yam kata hin dan